Sa nama je ovoga jutra Mirzana Pašić-Kodrić, književnica, odnosno književna kritičarka, spisateljica i univerzitetska predavačica, kao i Dino Porović, pjesnik i osnivač Planet poezije. O interesantnim temama ćemo naravno razgovarati ovoga jutra. Prije svega, dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro, bolje vas našli. Hvala što ste nas pozvali. Pa kada su u pitanju ovako lijepe stvari, onda naravno uvijek ima prostora za sve ono zapravo o čemu ćemo razgovarati. Naime, evo odmah da kažemo na početku, 4.12., dakle 4. decembra, bit će premijera u Zagrebskom teatru Kic vaše dramske trilogije. Dakle, sve ono što radite ne ostaje samo u granicama, da kažemo, naše zemlje. To će biti možda i najbolja promocija svega onoga što se radi u Sarajevu. Naravno, bit će to promocija Sarajeva, ali i svega onoga što ste vi uradili. Pa evo, minuta koje su zapravo posvećene da nam kažete šta ste to sve uradili, je li sa nestrpljenjem očekujete taj 4.12. Evo ovako, dakle, to je moja druga knjiga. Ja sam inače objavila knjigu pjesama koja se zove Lirska subjekta. Međutim, moram reći da kada je riječ o mom književnom stvaranju, mnogo više sam vezana za dramu. Dakle, drama je moja velika ljubav. Svakom piscu koji se bavi pisanjem drama, postavljanje dramskog teksta na scenu predstavlja najveću radost i najveći izazov istovremeno. Tako da moram reći da taj san se ostvario 4.12.2015. godine u teatru Kic u Zagrebu će moja drama biti, odnosno moja dramska trilogija koja je inače posvećena žrtvama opkoljenog Sarajeva. Mislim da je to nešto što je, hajmo reći, danas važno spomenuti. Samo na jedan malo drugačiji način. Ovo što smo mi do sada u umjetnosti imali priliku gledati, slušati, po mojoj nekoj viziji malo je bilo previše tužno. Ja sam pokušala to da predstavim kroz smijeh koji boli, kako kaže i sama trilogija. Tako da vrlo sam ponosna, vrlo sam sretna, s tim da isto moram reći da je ovo drugo izvođenje mog dramskog teksta. Smijeh koji boli je nekada bila drama koja je prerađena kasnije, Plave, žute i crvene misli i vjerovali ili ne izvedene je baš u ovoj zgradi. Na radiju 202 Nela Đenisijević je bila glavna glumica i Emir Očna. Tako da 10 godina nakon toga ja sam taj dramski tekst preradila. Objavila sam dakle knjigu u Zagrebu i kao što smo na samom početku rekli, drama će biti postavljena na scenu 4.12. Kome su ovaj put povjerene glavne uloge? Jesu li isti glumci ili ne? To je još uvijek tajna, zato što moram s njima pregovarati da li smijem još uvijek te detalje iznositi u javnost, reditelji i glumci. Uglavnom 4.12. je premijera u Zagrebu. Kogod bude tamo, ja ću biti jako, jako sretna i ponosna da dođe, da me podrži, da podrži Sarajevo, da se sjetimo na jedan malo drugačiji način tih naših žrtava i da svi zajedno se radujemo tom jednom događaju. Kazala sam već da je sa nama i Dino Porović, pjesnik i osnivač Planet poezije. To je važan, da kažem, segment zato što je i naša gošća članica Planet poezije, pa da nam kažete nešto više o svemu onome što vi radite, ali imate nam dosta toga zanimljivog reći šta će se sve dešavati u narednom periodu, subotama, gdje svi oni zaljubljenici poezije mogu dolaziti. Pa dobro jutro i vama, naravno. Još jednom dobro jutro vama i vašim gledateljima. Naravno, Planet poezija kao poetska grupacija u Sarajevu pokušava da književnost podigne na jedan viši nivo, u stvari da publiku privuče i počne da razmišlja i o književnosti i o našoj trenutnoj situaciji. Naravno, mi podržavamo Mirzanu Pašić, pošto je ona naša članica i uvijek nas podržava kad mi radimo nešto, a evo i mi nju podržavamo, tako da smo u proljeće 2015. radili promociju njezine knjige Smijeh koji boli, to je trilogija njezinih drama, a zatim smo bili i mali suport, jel tako, kada se to dešavalo u Rovinju, kada je predstavljena knjiga. A evo, nadam se da ćemo uspjeti nešto i da pomognemo kod ove, ipak za književnika ili spisateljcu je velika stvar kada se dramski tekstovi postavljaju na teatarske daske. Planet poezija nastoji da, kako sam rekao već, da podigne taj svoj nivo rada, pa smo evo počeli
ove jeseni da radimo u Bosanskom kulturnom centru. I prošle subote smo imali jedno predstavljanje pjesnika Gorana Vrhunca, subota tačno u podne, tako smo nazvali taj program. A evo, za 24. je naredno naše sastajanje u BKC-u gdje ćemo, nadam se, podijeliti gledateljima ove dvije knjige Smijeh koji boli od Mirzane Pašić-Kodrić. Tako da mi već možemo očekivati da će subotama vrlo često biti ta druženja gdje će se čitati poezija. Mi ćemo imati priliku naravno da sve to najavljujemo, je li tako? Naravno, mi dostavljamo informacije medijima, tako da ćete biti upoznati o aktivnostima Planet Poezija, naravno i aktivnostima vezanim na promociji Mirzanine knjige Smijeh koji boli. Sada za sve one koje je zainteresirala ova priča i koji su, da kažemo, ljubitelji drame i pisane riječi, evo prilike da nas pozovete na 776 i 545 i da se u vašim rukama nađe ova drama naše spisateljice Mirzane Pašić-Kodrić, pa da možda to bude razlog što ćete 4.12. biti u Zagrebu kada bude postavljena na scenu teatra. Sada ćemo vidjeti sa kolegama iz režije da li već imamo nekoga na telefonskoj liniji. Evo, naravno, sa nama je već neko. Dobro jutro, ko je sa nama? Dobro jutro, Amira je sa vama. Pozdravljam vas. Hvala, i mi vas pozdravljamo. Kažite mi, Amira, molim vas vaše prezime. Amira Čatić. Pozdravljam vas i vaše goste. Spisateljica izgleda divno. Hvala. Hvala u njeno ime. Jutro, a i vi ste svi divni. Hvala vam puno što gledate naravno program televizije Sarajevo, što ste nam ukazali povjerenje. Evo, dobili ste knjigu. Amira, ostanite uz nas pa ćete saznati i kako i na koji način ćete isto preuzeti. Hvala još jednom što nas gledate i što ste nas pozvali. Evo, vrlo brzo ćemo i drugu preostalu knjigu podijeliti nekome od naših vjernih gledatelja jutros. Da li imamo nekoga na telefonskoj liniji? Halo. Dobro jutro, ko je sa nama? Još jedna dama. Halo. Dobro jutro, kažite ko je sa nama? Dobro jutro, ovdje je Remza Ramić. Remza Ramić. Gospođo Remzo, i vi ste dobili ovu knjigu. Evo, vlada zaista veliko interesovanje. Brzo zovu naši gledatelji. Ostanite uz nas pa ćete saznati gdje i na koji način možete preuzeti ove knjige. Hvala lijepo. Hvala i vama. Evo, odmah da ne ostanemo dužni tu informaciju. Mirzana, kada i na koji način naši gledatelji mogu preuzeti ove dvije knjige? Pa ja ću ih vama ostaviti, jel? Tako da pretpostavljam da... Možda bi bio lakši način evo da te jedne subote dođu ili možda negdje drugo da Evo, može. Prekratim proceduru. Kažete. Ovako, 24. novembra u BKC-u, tačno u podne, vidimo se i naše gledateljke mogu preuzeti Mirzaninu knjigu Smijeh koji boli. Eto, dakle, Remza i Amira 24. novembra, tačno u 12. prilika da dođete u Bosanski kulturni centar, budete dio te atmosfere koja će tamo vladati, poslušate malo poeziju i naravno dobijete poklone koje ste jutros osvojili. Mirzana, generalno možete li nam kazati i šta je ono još, šta je vaša druga ljubav, evo možda da kažemo, osim pisanja i šta možemo očekivati od vas? Ponosni smo zapravo kada jedna dama ovako napravi nešto i kada se sve to još nađe van granica naše zemlje, tako da čestitke još jednom, naravno. Hvala. Pa sada pišem knjigu bajki. Pošto sam nedavno postala majka, tako da je to promijenilo i moja spisateljska interesovanja. Tako da sada želim objaviti knjigu bajki, nekada je, nadam se, u februaru. S druge strane pišem i kratke priče, koje će također najvjerovatnije izaći u Zagrebu, u istoj, dakle, kulturi snova gdje je objavljena i ova knjiga. Pisanje je jako lijepo. Ja ovim putem želim da poručim svima koji onako stidljivo nešto pišu u svojim domovima, da se obavezno, dakle, priključe Planetu poezije, da dolaze subotama. Pretpostavljam da mladi ljudi sada slušaju, gledaju, razmišljaju, stidljivo se pitaju da li to nešto što oni pišu valja ili ne valja. Ja bih im jasno, dakle, poručila da obavezno dođu, posjete nas, pročitaju to nešto što pišu i time uveličaju naša književna sarajevska druženja. Naravno i mi ih pozivamo, evo, sve ljubitelje poezije, da sve ono, kako kaže naša
gošća stidljivo pišete i mislite možda da eto, to nema neku važnost, obratite se Planetu poezije i pogledajte možda baš ono što vi pišete će za nekoga biti vrlo zanimljivo i možda ćete na taj način i dobiti svoju publiku. Hoću da vas pitam, za sve oni koji možda neće biti 4.12. u Zagrebu, da li možemo očekivati postavljanje ove drame na nekoj od scena Sarajevskog teatra? Imate li barem to u planu i možda za sve one koji bi voljeli da se to desi, da li će to možda u budućnosti biti negdje? To je ono pitanje koje mi vrlo često postavljaju moji prijatelji, porodica i tako dalje. Međutim, ja moram reći da istinski pisac kada nešto piše zaista ne razmišlja o tim stvarima. Ja i Dino smo malo čas razgovarali upravo o toj nekoj narcisoidnosti, o toj nekoj potrebi da se ljudi dokažu, pokažu, budu važni i tako dalje. Dakle, istinski pisci mislim da ne pate od tih slabosti. Za mene su to slabosti. Tako da iskreno da vam kažem, ja jesam presretna što će ta drama biti postavljena na scenu u Zagrebu. Ja sam ponosna kao Sarajka. Ponosna sam upravo u ime svih tih sarajevskih žrtava kojima sam tu knjigu posvetila. Ali na jedan, kao što sam malo čas rekla, lijep, jedan topao način, kao priču o razlici. Zato se knjiga i zove trilogija o razlikama i o ratovima. Zašto o razlikama? Mi smo vrlo često suočeni sa raznoraznim razlikama koje nas okružuju. Vi evo drugačije izgledate, jel? Dino drugačije izgleda. Mi smo svi potpuno različiti, drugačije se zovemo, drugačije mislimo, drugačija interesovanja imamo. I s obzirom na to, vrlo često se u društvu javljaju izvjesne granice koji uzrokuju strah, a nažalost u najgorem konceptu to je rat. Dakle, ja sam htjela da skrenem pažnju na koji način treba živjeti svijet uživajući u tim razlikama. Dakle, ljude treba voljeti zato što su drugačiji. Treba razmišljati o onome drugačijem što oni prezentiraju, način na koji misle i tako dalje. Dakle, iz različitih kultura isto tako se uzima ono najbolje i razlike se ne treba bojati. To je ono što ja najviše želim da skrenem pažnju svojom knjigom. Zato i jeste crvene boje. Da. Onda ćemo zaključiti ovaj razgovor sa tom važnom porukom: razlike se ne treba bojati. Hvala vam što ste bili naši gosti. Želimo vam svu sreću ovoga svijeta i naravno još jednom da pozovemo naše gledatelje, eto da barem oni koje interesuje ova priča o kojoj smo govorili, da ako ništa posjete Planet poezije ili subotom tačno u podne budu u Bosanskom kulturnom centru i pratite dalje rad svega ovoga o čemu smo govorili. Hvala još jednom što ste bili naši gosti. Hvala vama što ste nas pozvali. Bilo je vrlo lijepo razgovarati s vama. Također. Pozdrav i gledaocima.